Yasazi lesisha bathi ukuhamba ukubona. Kulonyaka ophelile ngoJuni ngayovakasha kaAnti Simangele. Bengicala ukubona umndeni onga ngaleya ndlela. Bayonga ngathe ngelanga lokucala ngigeza. Kune bathroom nje ku bathtub ngafaka amanzi anele ukuthi ngingageza. Ngathi ngiyaphuma ke ngiyolanda i-toiletry bag, ngivule umnyango ngigcoka i-BVD. Wathi uAnti Simangele amanzi angaka. Ucabanga ukuthi kuphi lana kusedondoni la ngawabhadaleli khona amanzi, la amanzi siyawabhadala. Manzi awagcwalisi kangaka ashisayo nabandayo abengaka ku bathtub. Kodwa ngayithatha kancane leyo. Kwashaya isikhathi sokuthi sekugezwe izitsha. Hayi angithi ngene ekitchen le ntombazane yakhona imeda i-Sunlight dishwasher nge-teaspoon, ifaka 3 ama-teaspoon. Ngathi ha yemadoda, wangitshela ke kwangidonsa ngendlebe ukuthi hey, njengoba nawe sizokufaka kuma game okwasha izitsha, ufaka 2 to 3 yeyipuni ze-Sunlight dishwasher. Yazi hayi nokuthi bebaphila nzima, yabona isimo besibi, kodwa ekseni ma-Tipex bewakhishwa bewayi-3 afakwe kule gedlela leli. Uma itiya lingenzelwa egedleleni, le gedlela leliphukayo yabo lawo kungathi ukuhlobisa ya. Uma lingenzelwa lapho itiya bekhishwa wona awu-3 ma-Tipex, kodwa sizoshintshana ngawo. Ma-Tipex bewalahlwa ngabomgcibelo nangesonto, makuyi-weekend card kulahlwa ama-Tipex asetshenziswe phakathi neviki. During the week siyawaphinda. Uyabona lokuthi ubona ukuthi yazi shuthi mina la ngibuya khona ngiyamosha. Izinkwa bekuthengwa leza se-Shoprite, le ibhakwa ku-bakery yase-Shoprite zibekwe lapha. Thina eDondoni siyibiza ngombhomane. Yabo lapho engivakashe khona bezithengwa zibe yi-10, 12 zifakwe ku-deep freeze, zigcwaliswe ku-deep freeze. Njalo ekseni ukhipha isinkwa siqinile, usifake ku-microwave ukuthi sithambe bese uyaslice. Sinkwa sithengwa nganye after 2 weeks, thengwe le 12 ifakwe ku-deep freezer. Lokuthi uzawudla ama-snacks bese uyabona ukuthi hayi sengi-enough, bese nje uyagoca iphepha uyowabeka somewhere. Ngafunda mina ka-Anti Simangele ukuthi uma udle ama-snacks wangawaqedi, yabona nje thothi le phakethe elikhudlwana, uthatha i-packs ugoce bese ufaka le packs. Kukhona la bewabekwa khona. Ukudla bekungalahlwa lapha. Insipho iyalasta. Ngikutshela ukuthi ukuya edrobheni kunemoto. Njengoba ngisho nje ukuthi bekungasiyo ukuthi ikhaya elisokolako. Kunemoto. Kodwa leyo moto ayiphumi every weekend or every week kothenga izinto edrobheni. Iphuma kayi-1 ngenyanga. Mayiphuma iyoma ka-micro, iyoma la kuthengiswa khona ngama-bulk, igcwalwe so kubuyelwe endlini. Lento yokuthi kuphele lokhu awuhambi uyokuthenga, uma into ike yaphela phakathi nenyanga uyathethiswa nje impela kuthiwe nisebenzise njani, beningenwe yini lento lena ayipheli phakathi nenyanga. Siyayazi isithatha isikhathi esingaka. Ngikutshela ukuthi nalokuthi kungaba ntambama kungahlwa kube mnyama, uzawungena endlini ukhanyise wonke ama-room, kube nihlele e-sitting room nibukela i-TV. Ayenziwa ka-Anti Simangele leyo nto, kukhanya lapho nihleli khona. Futhi kuwesi ka-Anti Simangele ngoba nizokhanyisa e-sitting room la nibukelela khona i-TV bese nidla, ningaceda ukudla niyacisha kukhanyisa le TV. Otherwise wonke ama-room lapho kunganamuntu khona, ebusuku nje iyaba mnyama yonke indlu, ukhanya lapho kunomuntu khona. Uma uye ekitchen uyakhanyisa, uma uphuma ekitchen uyacisha.